asempatie amamu nsem DL kase yebode hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase yebono nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afitumilike neshia yen ewo Facebook and afinsi YouTube na yemfa kasebo no echiri mwankasa ensomo yahya kasebo na se ede afri otimantanim na kroba kwan no ewo nkwanta south mensenim ewo otimantanim edi eda so eyekali na se kure no eye kuro kitua bi akise ne ade hye wo mpotem ho nyina no eyekuaye afumdwuma no wonom ejem na enipa bi ekokotwaja de ato honom etimi ahye adan pode enane ne moro ya chese enya sebukuma kura ne nyina da efa mansotwe ahodo ekoso efa ahinsehun sensem ho na kwafo ye ne wei ede abam na nka ne kirem sese am kese de krom ho na ye pinsu e ho na maye huhu se da dodo manwoma enya sebukuma kura na nka beto dwa kura kirem sei abemu be wanya mfinhye na dunum 25 years no ne nuane na wotonton ne den ede Richmond benyi enipa bi abonutuo agene kade afini sema na no memi na etwamu na omo kirem sei owura ba konso ono nso wanya 25 years ne den at the bright mpa papa yin so etu aka no ewandroadroa enada adwa dai ma pre bi oda sese no enya simukuma kura doctor fo gina no so ebo ne nkwa ho ban na ka ne kirem sese no ayada ho ban bokuo empenifo pina kopi ma mohwe ma ho ban monsem bibia atumi akon de ma de hia wonom ewo enkwanta south na enkabato kirem sei odumja adwuma kompanifo akọboa emeja eto amia hodom atumi aso na mekese no wonom aduntum nom ne tese de nyasem kuma chese ne ensema hodo wa yekoso otimantem ne mu ano ya den pa chese ehu pam ena manso twenti na yenkwa homa no so yenam si na tonkra edesom die kase bo otimantem kwanta south me wafa ase kinsiri mamori do afrense na ken yemisa na de okwa ate de obata ono na wo honom na fa mu kirem nyada emfa ensom ye na ken majo Ejusumi ni awonam ti say. Ya me adometi apopa na nso e. Ayewu adom otimantam na amsa sunje eni ewo otimantam edit fa eya enkwanta south de odikan bom kiremu no. Na boy nkomo nkwanta south e de na ekoso boy nkiremu. Enkwanta south 2023 na bentimi wase ema na so ewo enkwanta south enya asampu bia biom na mbomno ne etie ni se brana sa asase huma so ba ye na aban di eye kefio ababetu ewo enkwanta man so sai be ya edi asunjue beba ewo enkwanta man mu ne otimanta mu no adiba fa ya hye ne so sinto no se kefio no ba se na se aban ni ye na dwen se ogugu kefio mu kakra ka ade ma adihye na omuwo no mu a enche obeti se nipa kunkum no afa hyase menua face 2023 asa entopaisha se main ka ha mania nipa o mahwe o munkwa no ebru nipa 200 ajapade ne akade ne amanfo nneoma asumi biendie eje yentini enka wansam wonum so mato akwakwata na obi man so ne adanie ba eyen district ni constituencies no yentini enka wansam menua enano eye memenda ena yenya ni mpese eye abrante bia ono ne dindi eye Richmond ono wadi eye 25 years abrante ye juma a odi no eye se onyinu juso ya na wakokope kwan chamber be na oye indum kakra ewo enkwanta Kilimanjaro hotel hono pe anwumbre be eye no num hono mo DLFM ya mo na nipa bonyo bi akokosa ni tu ago eye abrante so ama abrante ye tu na no ewo nsiado enro aye ndan konkonkon ti a yese eye abrante ba ko no so enam eye keri finance and coordinate efin kwanta ko eye keri oti ni motor ba yiso the pobonyo ko bi asasa ni etuago eye abrante eye sa motor rider isa eno kasa no oda enkwanta St. Joseph Hospital a ono so ne nkwano mu aye din enti e ko ban san dra anapa no enko sisan betu eye enyubenum na ne e ko ba ene sintu no eye timamufo wono mo eye civilians no ni eye banbofo na nka ban edi omakogotu won kwanta krum sen omunhwe na asunje emra no na akwakwada nse tuma minto esan se na ensam no ani eye hana
na report kakra ye piki no say sa intokwaye ekoso no baimbo fono se unya kunya na usu be interrogate na so bedo mu esukwa otumi say a political influence because it shall say 2023 and they did musa yetu abani we 2024 odio be ba abontini a eka say abana sesa ye be kire munyansa na minua ne e call no sinto no say na baimbo fono ye pesi ye betnya nya asumdwe e won kwanta kroma ne enti a mede sansa mo be tuga ama aban mu mpenyufo ate ne sɛ me sɛ DLFM de mo ka aban mu obutie wo mo na mo wɔ enkra honum sɛ ye pɛsɛ sundwe betumi aba e wɔ nkwanta krom no a e wɔ sɛ politicians no eyi o mu nsa emfiri ne ekoso no na o matimi ama the full control of the security agencies to take up a year or more measures e wɔ nkwanta krom could you believe is with the reports no by money engine chika Uya by money a wujina checkpoint na yedike feel to onuma e was yen prevent properties need life after the yen say ma external weapons be entry by being the do and kwante kudianum wu bo search no na call free e ye o district command wa ba say politicians here fresh the nkwala no e check cab na car ne ye ebusia car into mo nja ma car no e the car no woro kuno na ken we na say ba say ya o me ye de no ma tinya prevent say ma yan fa etwebubo last week e Friday no last week Thursday and na by before intercept e car be e wo bronia tin kwantan barrier an ke di etwebuba ne etuo eba na o mo chi sa e sa car no fiada memeda nyumre e na omokumu e abrante na meka no asam now say no by performance operate uko yes ubo obi searcher na call free e o command waba say politicians here afre say nkwala na e hagene omotiti agrava for omotiti e riders search no e ya too much e mi ya be ye den na yatimi akon atia because they say no etuo buba no na e wo etuo ni na e ba kromu na e ma yes ni na ma me bisa o say no enipa o mutu sa na mon ehye amanfo adan a mo abɔ bi ni mutu no sese o mo wa hia posifo atumi achi bi o minia bepe when the police phone sanya nka obia enti for now no and one for the regional minister etina adamai and oye press conference abra asam no esi won kwanta enti for now no ahoba mo nsɛm sese ye kwasan how many remit workers say year over a year 150 a year military men over 200 a year police for or more together with a year defense intelligence or minimum one now so a idea as we get anyone and can we share this number now me one out miss and number na economy to me one ho bambo nsɛm kɔfo blessed do say it to one kwanda na wonim enam brenti ebeja na kwaso afo ne di akire na ya me ya doma ekina ye besa ba wo nkyɛn na wo de ho sunsuanso no nkɔma hodo ekɔso won kwanta south no e de asum DLFM tiefo right ya mani boni ani den e de na ken eno eye mana na e de sa no ne din pa hya dakam eye kinsiri mamore e na wate ne nka e de afiri otimantam no kwanta south mentem wase amba na homene so amekese tuato a abenwa ba kwa wedding finch na de nunum ne krafiri ne nsem Dono so tonton indomi wo kwa ho tu aka na meke so da yara sabia me hoduma huhu a ejapade na mipa bi twetwa twaja tutum emo nkyere mu ene wode asom yen yanto akasebo no eso Yantoa kasiabone so na eja ato fitting shop bim ewo mimpasem eno potem bi eno waswase ewo kumase ase motorcycle beye oha sanso anahyen edu eni container shops ni beye dunum na omuche ma eja no eto fitting shop nim Adjoa ahomachem beye no mienu na chese obi ada no ana eja no eto fitting shop ni ma amanfo ahwe ejapade ye pa ejapade bi eden pimpim edi ahyemu no sese de ni na ahwedrobre ansampo na odumja ko no edu ho no mo moye ma adin se nkom betimi edumja no na dansefo a wo honom echie ma kwan ya fa so eja no eto ho de nya de omunim na emomo hwe ejapade ase na omudo mo hu ni se ebia na eyenkane no mudundum ni wo ho no ebi omo so ye no ana chese electrical fault ana nam so meja no etimi eto fitting shop nim na
ɔmo nso so ɔmo nneɛma ɛhye yɛ laundry services vo bi a ɔmo nso ɛwɔ hɔ no ɔmo shop ɛwɔ hɔ no ma ɛyɛ adwumayɛfo ɛwɔ hɔ no bɛyɛ aduasa san so na artisans bɛyɛ 100 ana ɔmo nso ɔmo shops ɛwɔ hɔ no kyerɛ ɔmo shops ni nyinaa ahye na ɔmo ne nsɛmkyerɛfoɔ ɛtwetwe nkɔmɔ ana nipa baako no ɛka artisans fo no ɔyɛ Masa Kwadwo ɔkasa yɛ ekyir mu sɛ ɛha na adwin yɛ papa sɛ ne shop ɛtimi asɛ esan sɛ adenti na ɔde sika ɛbɛhyɛ ade wɛm na agya atom na ne nyinaa hwɛ duro bɛayɛ nson ɛno nti na ɔmo sra aban san so ana ɔmo kebie wɔm so mbɛtimi aboa wɔm sɛ ne ɛbɛyɛ a shop na mbɛtimi asa apagya bio bebre na ade atɔm so ama ɔmo ntimi mpo ɛnkasa Frame Kuju, me fitawa. Oh, me, I'm say, I'm much better for. And a frame is a jato a shop war. And I'm say, one nashi. Jadiachi buy no says still, and cross a one nashi pay whom be cry, a Johnny every buy, and a diabua, no more one ye biana, Nesu, Asaba, Isabai, a whom be cry, Johnny free buy, Abaso shop on Musa. Casbe 8 nashi. And I'm for shop till any biwa, the shop at and the biwa, also the biashi, moto fitting shop, moto fitting shop in Nashi, moto sinashi, and your Kakituana, Abaha. Yet me what the cry, a rich fire and buy, it mean what the cry fire and buy, every buy. And what about Munabadu Jano cry, Munabadu Jano, your quiet case, your report to my, MC, no, so Baba, to Yama. Abawo mo kakra na oribobo e dia kebedanasi o se nye betema sa chop be 15 kra na wo ha se nti ye doso a pa hu de be kra nti ka na aboto so Eni ya uti ye eye Masa Kwadwo no so ne shop ahye ewo mempasem na enu achi ana adwumayefo omo laundry honom so ekasa ye echemu se ha adwin ye pa se gya no etimi ahye omo niam ne sanse niam na egu shop nim krom customers niam se ya ni na ahye no na chese akoye oha foforo e de ama wom na emomo Ghana National Fire Service for so betimi abekire yetimemfo wo ho no so kwan onfa so a ombetimi esi egya no ewo honum sanso na mo sire mpanifo so mo ye hwehwemu emfa ne ekoba ye nti egya no eto fitting shop ni cars na yi bi free but almost be 10 cars ashi na so far mo papers shops kakaka ne dealer for wo ha no so ne o land bi so a ye senior na ashi for bia ya na do santi no bia ntimi anya yo bia chena go we say free we say free DLFM cost no pade enyanhu chebia fire service for na yes from say mo bi o ho a na so mbet ma boy today because among for cash bibia am fa pinko ti sem from people ti na say amo mo bi o mbet and the especially side who ya okay latte na okay on say where is me na ogugu from and also so man be ye na ni ya ye nim se bia no so bet ma ko kriti ade foforo ti so bet ma bobo ayi ni ka Eni ya uti ye eye adwumayefo omo eye laundry shop on mo omo so e shop no etimi ehye ba in fact e jana dia wu pa Kofi fa video ne to so ahyen na ahye no cars na ahye no ano oden pa cars 10 wow ka ba wo pa ka ba no enya sem wa na ka ba kokora bo te sen e ba ni say ya ade hye no afiu betia ni say ya na be koso o DLFM 106.9 Sika eba ni say ya usu kura mpia bonten oh Yankopon koso ahwe so na eba ni say ya no odene na oba Facebook no so DLFM 106.9 Champion Taylor edi video na gusu ntu ba benya bia hwe mu oya pa shan pa ne motorbikes ahodo ne japade akono ano edene ano odena ye hwe ye hu ye kwan ahodo a ye fa so dija edi agro no ano edene pam yanto akase ebo no so ne yenyira mu onkrabo premantemu na meka se obawura mu e wosakomo no Ramza site ene wonkrabo premantemu na dan ahodo asisi me ahodo a oman ga na mra e ma ho kwan ne senti ehu behia sei
empenifo boban jeban se be ya beboa ne nsuo to a entimi nyi enyiri mfanfa amanfo mo wasakoma ne potem ti no empenifo akobubu ne nyina da to agu ma mekese ho nyina tamdin na dwumade amudi ne ehyase ne ebradan kotonuma bosma na tasu du etosu num ewa mfempem mienu ne aduonu ensiemu ne nyina ye forestry commission empenifo makabom na wonom ene Greater Accra Regional Security Council resek empenifo akabom amonetama West Municipal Assembly ena wonom eye ahwese beyam enipa hodo a wo masisi dan sisi Ramza site bia honom amrama ho kwan so musi dan si honom no wo betimi aboa no mayi ni nyina firi honom na nsuo to a enyiri entwimfa amanfo japade so na mpenifo kirem sei dwumade omudie no wo bedia frende akopem yankopon ya wadom a ya wada a ebei nefua parapara miensa wo mehwe hunu sei adan bere mo sisi dia sisi sukam awa bia amrama ho kwan no bedwene nyina to agu na boa ama ho ba monsem etima isasase ne yaban asase a emre ma obi ho kwan se onkosi ne dan enfense so na madwumade ne kwaso no ena kra we premantam suafo me kire Greater Accra Regional Minister yema melenda okru aje mra ne sentwafo akase na okire mi se wo mekosa wo mode aboya tena ho ban ahwe manchesha ahodo a ebeta o man Ghana ya tena ye ho no mahwe so adi so na boa se be ye nipa bi emfa kotu kwan enkwaji tumi enkwesi dan sense ba bi amra ho ema ho kwan ifisa ba ne sa na o man Ghana ya da achi ne de gura to prey adukokobɔ de aboni pa hodo a won masisi dan de asi won mo se obi antwe ne ho firi se wo ya ne sa pa usika ne behye yebebu agu firi kapre nya de aban betua bi e de ma wo mo kire me ne bi atwam kɔ hye ase bubu dani bebre na tugu ye nanso na achi o masan kosi bio o kire ma se de yakɔ yanim no yamfa ntumanim wo mo nya sanfo so ni bio na fuo mienso mefi wo na ese dan bi ensi wo bedwe nyina to agu na kire mo hwe ade mo apene hom yama me lindo kro kire me se enipa be hɔ no be kire se mo otumi kra tenti wo mo mpre mo dan mo mungu omo di bia kwa pia eye aposifo akatia police station omo ba hwema pa akoso omo nkyere ni pa kora omo omutumi kratom kotu eskama no na hwema pa nkoso ne say the Ramza site sakoma no ho edan ba kumpo enka kora. Now, the next time we'll be here is about monitoring. And so we've put in a lot of measures in place to make sure that this time around, I mean, like you said, it's so much capital intensive. I mean, the cost involved in this only exercise, you don't have an idea. Just after the demolition, they have to take care of the debris, we have to green the place and get its natural state back. And so it's not an easy thing. So sometimes, like I said, people must face the law and be responsible for whatever they've done. And so this time around, we've tasked the assemblies. And trust me, any assembly in His Excellency, the nation's builder era, will not give any illegal permits. So what you find out from there, those who had permits was from the previous government, not this current government. Because, I mean, if you want a permit, the engineer and what have you, they should, and the planners, they should come to the site and make sure that before they even give you the permit, if the place is okay for them to give you that permit, if the place is a no-go area, why not? They will not give that permit. And as I'm speaking to you, a lot of engineers has been transferred because of this illegal permit that has been given to people. They've been transferred, and you know, technocrats, there's no way you can, I mean, even though the worst you can do is to make sure that you transfer them for them to learn from their mistakes. And if you don't learn from your mistakes, I mean, the next steps is what? Is dismissal. And so this time it's a caution to them, and we are praying that they will comply with whatever directive that has been given. Some people came and the military have to escort them to the police stations, but a lot of them came. And so this time around, like you said, we have to arrest to serve as a deterrent to others. They try to stop the exercise, and so we have no option than to pick them up to the police stations. Any awoti ye eyankrabo premantam suafo me wafa cylinder okro na wote ne nkan na eno wachi no operations manager edumadwumade ekoso e wasakoma no Ramza site me wafa se bin Lila Joseph echiremu a sesei omuhu bia mobo no mercy for the cripple edan bia nkampotem ho no mo eno wachi so mu wi anhyehyɛ pon begu akwan mu no enya sem wakra bebo wapama homba mo nsem ayere se be ya obi nya kwanya ensan kosi dan emfancy Ramza site bia ya
emama ho kwan say yensi dan emfansie. What is wrong is wrong. Building within a wetlands is wrong. Whether you have the permit from whoever is wrong. And that is why we are bent on ensuring that we draft everyone, every Tom, Dick and Harry doing what is not legitimate on the wetland will be driven away. We are putting in place quite a number of mechanisms. Maybe I wouldn't want to disclose all of them now. But then after this demolition exercise, you're going to see a new Sakumono. We are putting in place mechanisms that will ensure that we have a 24/7-hour surveillance. Okay, so who dare you come close? Okay, so it's one of the things we are putting in place, and there are quite a lot of things that the Forestry Commission this time around. As I said, the next time you see us here, maybe it's not going to be an exercise as we're doing today. It's going to be monitoring to see whether the political processes are ongoing, and I mean we are bent on changing the tide of things. So basically, yes, we've realized that, as you mentioned, one of your colleagues mentioned, we come, we demolish, we go, they come back, they build as if running around in circles. We are not going to continue with that exercise in futility. We want to do it this time around and ensure that it's done once and for all. Any a wote ono na ye operations manager edema empenifo a wonom ehwe se Lumba site sakumono biaya emama ho kwan se kobra ne incident fancy nipa bi adwo ma boss we sisi o maja pade asisi no o mu buni nyina firi honom ne den ede Mr. Bin Lila Joseph ena wote nini Yantua Kasiabone so Northern Electricity Distribution Company for yetwanitia from Munedco abechemu de entia eye emiamia bi wo hono mo monkanea entimi engina so no mu kirema ade a eye ohaw kase pa ana wo national grade ne so na statement free eye corporate communication department ebeto oja enebnada eye kotonima bosom ni de tosunum ewon fimpim yenu ne aduonu nsia ni mu ana mu kirema mo customers areshe mu so mo bo mo homoden omu ni eye key sector players ahodo eye ejuma sane ebeya nkane anon ebetimi ejina so ediama wo esan so how bebre na anewo system no eye electricity supply chain so ntino mo bo mo homoden omu ne eye Ghana Great Company Limited for okra eye ejuma sane ebeya nkane no ebetimi ejina so ediama no mo so mo customers so munya tobase enfe mawom na bibie ni eye ade nkane an ebesan ababio ntu wei ene nsema free net ko for honom ebetoja Yantua Kasiabone so den kwaso anyine mu ewo nkran pompore mantemu de enko pie mu ewo weja gbawe na adehye na kasa ne wonma ye kire ekire mu a nsem bi hapa na mpenize sabe se wo yefunu eya wo ya na wanfe wo se a obi ahu mopo na ye pa wusum na se ye bomba ko na wanka agi ya ba ko no so be san age bebia dure ne ma ekọ chewpa ewo weja bawe abato mpesu asende se mo de keka mo ho fe o mo sen ede kire o my Ghana mpenifo ene adehye ayo ye kire etomu de gu montene so aka se kire mi se eye MPP amanyoku aben yetwa mu nansen no omugina monaso esia resabia ye friend specialist hospital eno ye children's specialist hospital ewo weja bawe abato mpesu aso omo asia wie ambulance ebisi honom akade resaba na be hia nyina bi wo honom awie aban no je se mi kese mpia manyoku ni aban mu biu etina ko mo hwe ne mu se aban sesen enya bai nkeja Ghana mampeni bremo boata yem papa John Dramani Mahama ana afinso osofo no ene wo hwe oman Ghana yapomuden esom oniminyamfo kobra mita ka no wombeboa na nkaye sabe wombode ya commission apa hontoma ma eja ahyase ya dwuma na adehye omgwagwaja gbawe potem ho no nso omapomuden ho sensem atimi akonkan adehye ekiremi say wo hwe specialist eya children's special hospital na chese betumi afani pa pode ohadie no chese ne ukọ ho no ma 120 bed facility pan mpenifu asia chese ehọ no ya kono ehọ ye kama chese ne eniyama bebo no nyasem kuma na mo kirem se de adea wono mo ahwe akira ahwe anya de mpenifu bo ho wa na chese we no ayamanyosam na ban eye efri say Ghana fo sika na banda dabo aboa no ekosia resabia ede asi wagyabawe enti adenti na ban wani mo odwe na onko bia no mane nya adwuman adehye mo wagyabawe etwukwan kwa mmea chirichiri pi asanamotuma kwa resabia emofra yade ene enipa pi akọ school akwagentete ene omo ye nurses ewo wagyabawe omo nya adwumanye na resabia nso yesie bibia ye adwuma kama na ye mmea manipa nkom nkwa ye adwuma na nya sika mfa nhwefia na ye kwa na se ban adehye yakase kirem say said yakọ mo kaso mani John moboa ni senti Ghana mampeni John Dramani Mahama
what the wonka Wajagbawi Children's Special Hospital what the wonka Kobiano swa miano a what do maka mu kire mi say ene wa mu nchede o wo de mu nchede o biara adenti ne e mo fa ne bia ko school e bia kwaje ntete ene me kase bi ye pharmacist o bo adwumaden ye pam padwuma ye o mu nya bi ayasa bia si honom ye nya nipa nkotenem mi kase o matum o mu kire mi say o mu ni aban ne tente bia na o maka ene ne mu yada o mu suro kra o mu nkwa bia da sa bia na de hwam Gwagbawi o mu nya baby enkwahwe mapom de so woni nsem sei etu dwa nansa na ye nkote de bia ko so e wo mla wonom e ye kire no Eno wachi ena de hie di nsem sei eja dear kasebo o bada for your bread your sabai o bia clinic rumaye your sanala o bia maye na nya fa so ofreso many other such but me say satam na o meju se bia enye MPP and e teso because see atam aye we 2 years ni the 2 years na add 2 years up to now ya we so yet be bie na say politics te ampa some need adase kwa we kwa te say politics na te chire because so say 2 years ni ya we aduma no 2 years so not 2 years up to now yenye juma wo ma denti senya politics bia che na ba ho che ni entra ho to bie eye boko yesem nyina ne se ye pa ban na cho ye pa na cho pa yesi hospital 2024 2 years nie bibia ye ready ye were rooms for parents 125 rooms any 125 rooms my children it bibia ye ready ya to bibia everything is set over there ambulance soon as you want no so why need to say ambulance na si won no I can ambulance so which means everything is ready there it is mo bia no open na adam baby no no so nurses for bebre so wo fia amowi amunye eduma nye it is mo timi bia no a nurses for ne pharmacy for me kwa pharmacy school it is mo bia no me so metimi nya sa chance no no ba be ye eduma wa hanum say transfer ko bra min ta kan do ma na fefe we wan kasa we enye ye fuyare o we ye miare woni first woni afra ade ye bebo sako bodu afra ko ko to ba do mean say we be hope to say slow ma utro wo jai te wo me bia no because good for the CMT ko bra min ta kan do o yare won so mo dia ye politics yes say NDC aban le si ya enka o bia no eni ya woti ya o maga na de hia won mo Gwagbawi abatom peso aso na nwukyire mu say aban amebia ya sabia na no a omene na be kyerem wo manyim eno wakire ma hye bedwani de ma de hia wonom ewo Gwagbawi abatom peso aso de din edo nimnyamfo Jerry Ahmed Shaip eno so kasa ye kyerem say ha twen ade hia ne bre abadada aisara sabenche chinchirente sa na sa aban waba na wumia no a na yamanyo 70 cent aban keka no na ya sabe no mebia no na pomuden fa ne ntoma emfra ewo mpesua no so politics aye bibia afaye bibia me moja kra politics nana do e ba me almost bibi kama say 120 bed capacity now we what should I call bullshit that we won't say we their member ko hu abrochi no we ye fesen we a mother's hostel into Mamenoka. The moment you deliver or the moment you have a problem, your child has a problem. And you say, oh, coffee about a mouth baby crowd, or the Beshoba. And then you have all they have 3 theaters here. The one theater is directly at the emergency. Into be or by emergency, now you're show. And some 2 other theaters. And all the machines, more lab, scanning machines, X-ray machines, imaging. I can't understand it. In fact, I have been too worried about
the commissioning of this hospital, a children's specialist hospital. Any a would ye or no name I should be journey a demand sham. One ewo weja gawe about 1 peso a one crime pumpuremante munidin a donimian for Jerry and made shape and our tea ninken. Yantua Kasiabone so na Public Accounts Committee for Aqua Assistina Nimprenu so Ewata Krade Ewatoya Mantemu na enonam so amomobo senior high school miensani nimpeni for the chair attorney general HM Sekwanya ofaswa watoniema edidi omujuma ewon fimpi mienu aduonu na ye auditor general report ebeto odwana ya ade a school miensan ebuso na school miensan yi na ewo eye mfimfini mantemo ye breman Esikuma Technical Institute egwafu senior high school ene efutu senior high school ene school miensan ebo omudin ewo asetena no asen na abro mo ne nsem twofo etwetwe nkomo enebnada ana ranking member edema committee no eye Samuel Atamils ekasa ye echemu se ya de omabu emraso anu nti no ana ombo omudin ede che eye obo omudin ede che mpenifo no mo chema egwafu senior high school for kwado mokoto niema beye eye 122,192 eye Ghana cedis edi free 19 vendors honom a omu chema sa kwan na omofa so no enya ade amo no omoti ase. Uncompetitive procurement. There are so many issues with procurement, and I've referred 3 institutions. You see, what you are supposed to do is before you get into any kind of procurement, you are supposed to get 3 bids, and then you pick the best. But most of them, they just pick just one. They take one bid, and then they work with it. In fact, in one of the schools, when they went to a purveyor to go and get invoices, the purveyor didn't want to give it to them because they already knew they were going to pick somebody else. They just want his receipts just to put it out there for the auditors. And that's not what the law says. So if you're working in procurement, you need to make sure that you follow the law. Enia uti Samuel Atamils no ana ranking member edema Public Accounts Committee. Yantua Kasiabone so any fair any venture o my Ghana. Ya Sante Mantena make us say district chief executive edema have for Ano Southwest. Ego Asante Mantem eyo nimnyamfo Abubakar Sadiq obon homaden apanad nani kwoti awisie akọ mmea hodo a adusuafo abato mpesu aso a omotwere BC nsonhwe no wakọ no nyina akwasra mofra no kama pam na wakọ no amfasa pan amfa nko or the 20 cartons of bottled water edekoye mofra na fili afam pa enwachi or the 10 cartons of cartons of drinks dokodoko nsa mofra ya fili papa and I was answered 10,000 Ghana cedis. Edema invigilators and supervisors some Monday. Namusha mo friend see Mumo be a mocrono, Munhuna Wadamoso. Number Frenia Wademapa, now one ensia Emma Madian trans on any ye pam. And what he occupiem wa miamia pode beye in 5 cents. And Effie or Koyano, Santa Biano or Bonhomadin added 2,000 Ghana cedis. Edema was a money, number friend feeling firm. Na onuminyamfo kwa wokoye no enya simkuma miamia para miensa okoye no kohwe modem bone mofra no sade ne o maeko won so hwe ne twere ya ahusiesie adwumadi a wo ade agugu akwam na wo kire me say yamfa nto adesuafo na nim say wa made baba konkan na ba wie school na benya grade 6 once no school na ba kwa wo school nto aso senior high school no wafa ho ka kapre wa wo phone to abi free books utwa box bibi biadompa bo abehye ene obebo space kura obefa ho ka nyina na wahwe kama pa ene obe opeso de boa adusuafo no na make say ahafo Ano Southwest mense no adusuafo wonom ka kwatwere nsonhwe no wonom dodo ya pemba ko aha nan ne adusia miensa 1463 candidates na omo atena nsonhwe wonom twere o mense no nyina aboa se be yam ehumesua befa ntoma pa ede efram onimnyamfo kirem se obesere mofra no ebro okoye no enya de watese obi akobon so hwe ne twani mu kro no dabi any examination more practice bi anko so nti obo ma baso po bo ohwe ani mu sei insawa ne twere bekọ ani mu bewie no bibia de boni bi ankonkosi abato mpesuwa no so kirem sei opese oboa na ohye mofra ne nkran ne senti na ode nsuo na afei aye anomde akoma mofra so omonye na hye mu nkran no mo na nso hwe no mo ntwe no mo pass kama osanso bon homoden e de 2000 Ghana cedis edema eye 5 centers ne hia so obi anje na migirators monje mfantadu ani ni na munya hoden na momfa nsom kama
eno wa chinso na 100,000 Ghana cedis wo ya ma wo nyina se mo nche na moa na mo hwe mofra no so ye na mofra ma twa nso hwe no so mutumi mpaase kama na abato mpesu anso no enye din wo homasuam we sure Enquiries last year me no mo share e ma metro challenge e de mo say obi a obetimi score at grade 6 bia German scholarship to the senior high school but I said last year yanya ombo mo de ne but yanya you did say this year quite dia so ye benya we sure this is ankra o mo tro exams no afuwe no 1463 and I try na your 5 centers and so far 3 centers here wo higher ya by yenya sabe report bi as obi a wa absent no ho den ewom nkwa na tro em say na na first pa mo tro English ti e wo gidi say o metro na o ma pass ni supervisors no I share ama na madin komo ano o menum nsuo ti nsuo kakra na drinks kakra na de be say bia lunch do ari bia mo ya lunch edi sabe o mo bo mo ho modin be sha week ni na o mbe wa ti o mo nsuo num o madidi mu o say as this chief executive this my team support mo kakra say na be mo be ha enti edi a wote ye ono ana waye ahafo ano southwest aban ana musine ni den ede onimnyamfo Abubakar Sadiq na ni wachi ana district education director Mr. Jason Kwesi Boto enso etirem say odani kotu awisie edi enso hwe ne twirachi ye pa na nya de obiada abon so hwe mo twere mu kro no krante ade a ya de papa edema adusuafo no ene mofra mo twere enso hwe ne na afi nso eye mense ne nyina o kirem a wo ko mo de nani kotu awisie edi enso hwe ne chi mofra no mo obi a mokro no momode an fomani na munsu ade a mpanifo na kyerefo a kyerem no no babo pa na mudi nkunim wie nso a mo betumi egyina be pa o ma tete odin sem sei eto dear insam kyerefo enim. So far, so very good because starting very well. And Krano, report on time. And all the officials are also around the day so far, there hasn't been any incident. And taking data on possible idea or Mantinia man, say, or more after through an Elisa. Corona training in 1,463. 1,463. No Macasadi, and so it's like Catron say, exercise, we say, normal assessment session. I am in school in Sanya Catron, so they should calm down. When the paper come, get seated, get settled, look at the paper, they should scan it, go through, start with those that they can do very well. Na omonko kakra krasa. There should be your imagine say omoko to a poor and be there. Omoko to omonye do mbetimi. Na migiri say entity omonya ne ahobo amobo amhintimi. Ombedi nkunim ama asoye nyina. Ene nkunim de nso benya aba. Ene a wuti ono ne yakwankyerefo pani a ohwe ehumasuya so ego ahafo ano southwest mensenem ewa santimantem ne den ede Mr. Justin Kwesi Boto ena wote ne nkan ne kwakra mu na Reverend Mark Anane ono e company for mo hwenso hwe ne twere ne so ede baso bopa ede mam empenifo a wonom hwenso hwe ne twere so ena afi nso emofa ne so mada subampedi sense sha sie obia misconduct ne ho obia de hye so kan bibia konkan ya ade a eye pa ono so din sem sei. I think the students, the invigilators have comported themselves very, very well. And we've not experienced any issue that call for any attention. So I can say so far, it's been very, very, very good. We have all our materials ready and everything is on course. We've not experienced any challenge. We've not recorded any activity for today. Only for the first session of English. It's possible maybe before the day ends. We don't know. But so far, we don't have any activity. Any awoti ni den at the Reverend Michael Anane ono oye examination supervisor ego ahafo ano southwest. Mensin wa santimantemu. Ya mofra enso ha mo hwere no o company fa wonom de omani edi akire ne ho ena wote ni na ma ne boye nsam twere ni babara kranten ena difri asantemantemu ebesom yen yenyina we so na madwen kira na bedan ye no ye monitew na yankin kan bi efanso mo ewo kasebo no so na hye ne se yenya asore so a me ho fa asefo no agudie mu akonformant abetena ase led by Kwame Afum ena afei Bismarck Mambizei edin hufura bakuruyim won betena se odiska bante ana afi me wafa asikuma Opo Raman the Infante Englishman ena ba kwi kra friend say Kenneth Atta
ɛna market sɛ wɔn bɛtena se na ɛnɛ yɛbɛhwɛ baabi asusuan de brɔdo ho no bɛfa Arsenal ɛgye sɛ tuo wɔn ne Atletico Atletico Madrid wɔn ɛden Arsenal bɛhyɛ wɔn Arsenal wɔbɛyɛ 3 goals kura wɔn ne nti mam bɛkɔ fie kɛse mu no ka kyerɛ hitman ɔne zigibi nom munye krado yɛn kan ka adwenkyerɛ ne bi na wɔn de aba pa bɛtɛm na me wɔ fa se junior papa de aba na ɔse grieving deal more fire madase dole ya Agyei de aba na ɔse de bia da eja ɛde na ɛkɔ so manyin wasan de aba na wɔso Adjoa Smmy B ɛne Adjoa Agyei Sikapa hwɛ live edi free Christian village in Jake se nkoma na dɔfo nyinam na wasan de aba se dia kase bo ne gya wom pa wei every dollar ya Agyei ɛna wɔde ɛbaayɛ na Richard ahwɛ de aba na ɔse Adjoa Nhyiraba Kwadwo Smmy B ɛne Adjoa Agyei Sikapa ɔtafri gya ochirema kase bo ne mu de pasa no manam na nam DJ Ghana fide ni so na oda ya se na adwumade an ye boss mo my Ghana na o se we de kase bo no yo na po bam e de ade kase na o de aka ho e de abam na okwampa Williams de aba na o se wow what a news it's like anomanam from Dada Willie and me ya chania busuane nyina Jonas Lumba o de aba na o se Adjoa Smmy B ene Adjoa Agyei Sikapa in fact na ni agye power no shop num e wa shoman eye mango line hwa no man gogo Kwadwo Lumba kwamoso Kwadwo Lumba kwamoso ono na ode eye enkrai to man ye na Richard ahwakura de aba na was nyankopon hu ye mobo eja ya de eboa pa ye good master na nso se ba widi a oye fon pa inti Ghana fon mani na honom Ghana man nie e na ode baye Jonas Lumba de aba na wasu house ne wira ho Ghana da ben Ghana penny ba wasaba G8 every live the free time community 2 BBC no de aba ena ode nchia ka se de ato ne ma na honabo Franka Mankwa de aba na wase Bank of Ghana eka ba yo yate bibia be din ekire din na kasebo no yedisi no munim penize sabe abobi jajakwa na nya no kwa na sika meboa abobi jajakwa nya no kwa ase wa ye de pa o ase wa ye de wa twintwan bisa no ade na ekoso yi ade ni na said ye wunim na nhye na Agyei be so a nipa de ye so ran kam ye fum ne Bismarck mo na e ba ye nsa Bismarck ma ne kakra ne ye mo ni din Bismarck edin Bismarck ememe bia de bi oma yo honhomonyo obeka se onyo oba woni ne na enso hia oba de obeye ne wo mpam nyame ni are you serious oh yeah omota yi tuntum mo nhyɛ de ho Bismarck oye kokɔ nyankopɔn hyɛ da bo Bismarck fo nyina tuntum yes and omo ye pretenders papa one oba ti a onyinanim enkyere ne se oba we na menene ti Bismarck betumi ne yire anani girlfriend atena baby ba konso na oye oba foforo like we amaso Basically, no. So mo innocent face. On fence so ne se Bismarck epe massem party Bismarck any jema ho papa. Ena osade na dwene ne nam oye oba eba ne se odi upia to turn your mama odia. Ba wo bisa ne sika echinyegye bebrebe. Enam se man ne dos ntino. Ohun faso bia wo se obo ho ka. Cause e man no any je ne ho pa no nso any je ma. Ba wa hwe ye na Bismarck bepewa. Obemwo hu se wonko a woni ni wiase. Ba echi ne wo hu se mo dos ebro so bo mo wa ho brase pa sana Bismarck 40 omo ho brase omo nim ni pasom e na omo buma papa yes all right enti Bismarck enipa oba betena se dia kopama so nsem aba no ne fans kakra e na dia asumi na eni se dia tie bia na nadwe si ya na bekoso Atiefo mo nhyɛ no so yɛ pɔnkɔ wie ne ekofia anadwi after say Bismarck upon no say ya na bekoso ofie kasi abɔ ne yɛ de asi emusamufo ne yɛ miss mebere ntwene sɛ mo edi ma yɛn sanse na me wɔ fa se champion tailor nsoro gyina bɛ ma boada edi ekopie mu Facebook na afin se YouTube makase bo no nya bi hwɛ yɛ me wɔ fa se mark yɛ se me moral support sanse na DJ Zigibi Mr. Samara kwa echinchim kasefrem fuma de some yɛ nimre se technical producer akenka fo yɛ mienu edi ameje so yɛ wɔ fa Nhyiraba Kwadwo Smmy B mahutedi ni bantwe bona na otafri jam ne mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa enche bi obesi form meja bibia tumi ato denzi am ngza mo fa se no waya ma na sika bibia wako de bibia wako sika madam say madam May o say sigiza wakai na dey
Oh, na de ba ko na o. Opofo aponsa de no. Ensure kire dem me melodu AMB ni nyina. Enti me ka say madam May say enwum we most popular request. Most popular request. E de koma Adjoa Agyei Sikapa. Say in fact never be kokoso wo e kire ho na. In fact e mo desa no manam. Enti say so na mante yen kan nwum akwei. E de koma Adjoa Agyei Sikapa ene abusu nyina. Yakopon ya dom. Nyame ahia ne pa. Yakra mo. DLFM. DL Power Sports.